Napi malih nimangkin punika ratu ring wawidangan jagat madurune kalintang sukil pisan ngaruruk sajeroning ajeng-ajengan uyuate dan kawuhin malih biyuta yaden rebate tanjeside punika kanega kadang begal miwak maling Dios ring punika naler makuwe pisan para rampung katekaning durat mageni anake ani seneng punika mawira iyadin maling nek ajeng larapane mewastu jek sekil tur maning mewah pisan pacang side ngamulihan sarwa bogene rawuh ya ratu teraris wonten kadi angane ratu ngerawuhin minuk kadi jagat maduruni medasar kantuk manah sane jati jecangka jumangka ngaradia daging pituduh ratu make samine punika wantajeng ngawuhin ngardi jepake wehi sukile irki maring jagat madura yastu ratu meraga putra
ngayapen mokadi palunguh ratu sani sampun keanggehan sang meragersi sang sani luwihin jenane ya nanging kantun kesangasayan mana Gimon mukadi titiang puniki sampin nakemacet jagat madura durung sida paripurna nampenin daging pawecanan palunguh ratu durung wenten bukti langsung manang saya padewekan gitu ya duaning dereng wenten cihna pasti ke tanja wenten bukti ratu sami palsu kedawinan titian tanjeng ugonin duaning makesamin nyani wantah kadilalingsen utawi sasung lapan daging pangandikan ratu majarida biasa punika daging atur pangandikane Sang Prabu sani kadingane istayang ide Brahmana mewali raris nyawis ngandike Brahmana keling sade jedada jene Dewa sang pinaka agung maring jagat madura ujar cening watu sami panyenguh idewan ring padewekan bapuni iya mekejang tuar jelempas tuah jepatut pisan gini dan bugati bapa
ane tekedang bapo kapening idewo mekejang totonan tuareje saja ada cikne buktine ya jani bapa ada ide rumah seseng saya wirih ane jane bapu bakal mata tegar ngisinin muktian buat raus bapu nama kejang pangasing cene elah aluh keban idewo nyenguh ang mau sang padewekan bapun anak tuh ani jeboko banyak cening sarasine tenenang bapu bakal muktian buat pamunyin bapuni ni ada para wadu banyak idewani ane bakal nyak siang tenenang makeja jeneng wadu dan sang saya maring bapa iri kide berahman keling sadeng ngewangsitin banyak wadun nih aja kemekejang dengan idewo bakal sensaya tekening padewekan bapun nih Tabiu suba mati ani jangon bapun dasar muktiang buat satuan bapun nih nah do tinggalin ada ipunya Yusuf berat buin mati ya ore bapa pangapesu tenena bakal hidup bang bapo buin apang side nyenyak bunga turmaning side bakal mesuang huah ini jenis ya ia tersema sampun mati hidup
Side mawacan nuli numalang sabda bayu kelawan idep nguncarang manter sidi manter kala punika Side ngayuwakti maurip ipun nyambiu tur maning Side ngametuang buah nyane ya dan biu pisang buat don ipun nyambiu sade jelung-lung kadang punika buat rupanya nih ya jangan buahnya nih lambe buat buah ini ipun nyambiu dong Dewa Ratu Agung sade jemlepet pisan bat ring ijengane ya mengoang idot sama Prabu sampun jati kabuktian oleh Hida Brahmana Kling nike tingawinang raris sade je bengong kablebegan rekida sang Prabu Madura kalaning dengan tenang nah biu mati utawi ninten jebobab ide sang pandite Side ngayuwakti ide nagingin napi punika sani kepajaran meresi dayang sade jati nih teh pisang ipun nyambiu sampun punika mati Side jemaurip tur maning Side malih ngametuang buah ipune Brahmana keling malih Brahmana ngamendalang paucan ring itu sang Prabu nalereng panyak-panyak Madura sami ya benangnya selam dadiang putih sidoban bapua nikih Dewa Nana Prabu akeh tubuhan para wadu panyak Madura ien mire pada benangane maruk peselem
sideban bapo bakal mewarna putih buina elah pesan ban bapo ngitungin Islam dadi putih mawali ngakak itu buina mirip ada nyentuh benang ane mewarna putih in padine bakal nyentuh selemang side puin bang bapo jeningnya Bramangkina bakal mekelu idewo bakal ngantian napet pada jani ade benang ane magobo selam perjani sida bakal putih ban bape